Ka Yeng Kashri ka Kong Bi Kriam Special Judge Pokso East Giant Hills District Klerian Kalarai penrem ya UM lang dekar hapok kikendon ka Pokso Act da kabasat patok shiposnem haringkat ka kuna ka ba arpusan hazar tingka. Kadika rai kadai ka bala mi na ka case Kleriat Woman PS case number Sanpuway Khat Arjar Khat Kandai US San N Henryo jong ka Pokso Act RW Section Sanspa Henryo IPC bala register hapok Kleriat Woman PS bat bala tokit da ka Woman Police SI S Karsati. Ubriu bala syak kendo don kti UM lang dekar ubala syak kemno bat hadir na chat sheet hakalai potrik nailur arja arpo. Hadir bala pendap ya kajing bishar ka Yeng Kashri ha ka arpo artrik ya yong arja arpundrio kala rai penram ya UM lang dekar halor katika kampeman hapok ke kendon Khat Prasan N Pokso Act Arjar Khat RW Section Sanspa Henryo IPC da ka barai set patok shiposnem haringkat ka kuna ka ba arpusan hazar tingka. Hakaway pat ka khubor ka Yeng Kashri ka Kong Bi Kriam District and Sessions Judge East Giant Hills District kalarai penram ya urunar uba kerteng uswit pawa namar ka jingdon kti ha ka kamle be ijan da ka baset patok arposnem haringkat ka kuna nripo wajar tingka. Kani ka jingja kala mi na ka case ka Kleriat PS case number Arspa Khatsang Shipo Arjar Khatsang US Laispa Nyopunrio Sanspa Henryo Laispa Kandaipu IPS bala register hapok Kleriat Woman Police Station bat bala tokit da ka Woman Police SI ke Lingdo. Uni ubala syak keno don kti uswit pala baju kotsin koi ula syak kemno bala chat sheet haka katway trik ber arjar katsan. Hadir beladam kajing bishar ka Yeng Kashri ka Kong Bi Kriam District and Sessions Judge kalarai penram ya uswit pala hapok ki kendon US Laispa Nyopunrio Way IPC Sanspa Henryo Part 2 IPC but Laispa Kandaipu IPC da kabaset patok arpos 6 haringkat ka kuna ka ba Henryo wajar tingka.